Janović i Ivović. Naravno, kad igrate produžetak od 3 minute, imate plus 2 gola, onda se igra i na ovaj način. Pun napad. Joković, Obradović, Vranješ uplivala, sada se malo aktivnije igra. Promjene mjesta, pokušao je povući Sandro Sukno, isprovocirao je taj izbačaj kapetana Gojkovića. Idemo. Predugo nismo dali gol sa igračem više. Pa ne mogu vjerovati. To je 4 puta promašen zicer s 2 metra. Sa igračem više, to je nevjerovatno. Obradović preko gola, pogledajte. Da, premalo sada već. Igra se do zadnje sekunde napada. Minuta i pol za 2 gola. Ne, ovo više ne može Jug dobiti jer Jug nema više igru. Jugovi igrači su shvatili da je ovo prokockano i sada igraju vrlo riskantno, što će iskoristiti vjerojatno najbolji strelac. Tako je. Prebrz je Aleksandar Ivović i ovo će sada minutu i 2 sekunde prije kraja vjerojatno biti gol odluke. Ivović sa 5 metara. Ne, on je dobio udarac u glavu, pa će Janović umjesto njega. Ali Ivović je izborio ovu kontru. Iako Janović da gol, to je sigurno gotovo. Da. 11:8. Takvim rezultatom je Jadran pobjedio Juga u utakmici lige. Ne u produžetku, ali ovdje, nažalost, Jug je prokockao sve svoje šanse. Samog sebe su momci pobjedili i bolje da je ovaj šok ovdje nego u Napulju. Bušlje. Posljednja minuta. Ide na ruku, da ne bi bilo šuta izvana i to je sad Bušlje i Obradović. Ajmo Bušlje, ajde šut, nema šta čekati. Bošković, Bušlje, ajmo još jedan puta. 30 sekundi. Pitanje koliko će ambiciozno i odigrati sada. Traži Tucak da se odigra konzervativno, nepotrebno, može se ići mirno u napad. 11:8, rezultat koji se treba dopisati na pehar pobjednika. 2 puta pobjeda sa 11:8 Jadrana iz Herceg Novog i Jug nije obranio naslov, imao je sve. Imao je 3 čiste meč lopte, imao je još jedan promašaj u produžetku i Tucak je napravio dobar posao, spasio je Jadranovu sezonu jer ipak je osvojen veliki trofej. To je jako natjecanje, bez obzira što će sada neki, da bi ublažili možda ovaj poraz, reći da to možda nije toliko važno, ali ipak ovo je velika pobjeda i veliki trofej Jadrana
Jug je drugi, Mladostav da ovdje sa pravom nema utakmice za treće mjesto, to bi i u Euroligi trebalo ukinuti. Ovo je statistika o kojoj sam dovoljno govorio, da se ne treba sada obazirati na nju, ali najbolji igrač lige Janović je sigurno ovdje bio i najbolji u ovoj utakmici i donio veliku pobjedu, odnosno Ivović, oprostite, Aleksandar Ivović donio veliku pobjedu svojoj momčadi. Poštovani gledatelji, toliko za ove vaterpolskih dana u Gružu. Sljedeći tjedan, petak i subota, je rezervirana za rasplet Eurolige. Polufinale u petak, igra Jug protiv Primorca u Napolju. Srdačan pozdrav! Iz Napolja, veliko slavlje ekipe Jadrana. To su momenti koji ovdje momci zaslužuju. Jadran je u ovoj sezoni izgubio polufinale Kupa Crne Gore. Potom je Primorac bio zasluženo bolji u dvije utakmice četvrtfinala Final Fora. Ali onda nekako baš upravo poslije te utakmice, poslije pobjede u Jadranskoj ligi protiv Primorca, krenula je ta serija velikih pobjeda i evo završena je do ovog momenta ovom u Dubrovniku. Preostaje sada Jadranu i naše prvenstvo koje će početi poslije Final Fora, a sada ovdje će biti i održana ta kratka svečanost, ceremonijal dodjele pehara, međutim isteklo je vrijeme. Poštovani gledalci, o tome sutra i u emisiji CG Sport. Doviđenja, prijatno večer. Jadran Jug 11-8, Jadran je pobjednik Jadranske vaterpolo lige. Evo izgleda da ćemo i dalje imati sliku. To je bila samo odjava za hrvatsku televiziju. Tako da ću da nastavim. Željezar Knezovci sa svojom ekipom će izgleda ispratiti i ovaj dio. Nastavljamo, dakle nećemo se zaustaviti sve dok kapiten Jadrana ne primi pehar, a to će se, vjerujem, uskoro i dogoditi. Eto, poštovani gledalci, imali smo još jedan lijep vaterpolo događaj poslije mnogobrojnih velikih igara i rezultata. Jadran je u najjačoj klubskoj ligi u Evropi pokazao najviše i pobjedio je još jednom Jug. U ostalom, Jug je samo 2 puta poražen u Jadranskoj ligi i oba poraza mu je nanio upravo Jadran u Herceg Novom 10. aprila, odnosno 13. marta bilo je 11-8 i ovog 7. maja u Dubrovniku 11-8, ali tek poslije produžetaka. Vidimo ovdje sada čestitke primaju Novljane od svog rukovodstva, od predsjednika Marića, od direktora Mračevića i pehar Jadranske vaterpolo lige odlazi u Herceg Novi. Zaista posebno interesantna, zanimljiva utakmica. Imala je svoju dramatiku, ali kad je nekako u tom posljednjem dijelu utakmice Jug prvi put ostao bez gola sa igračem više, tog trenutka se i otvorila taj prostor, ta mogućnost da se možda dođe do remija, posebno poslije one Šćepanovićeve odbrane, i to se dogodilo na 2 minuta prije kraja, na 2 minuta i 3 sekunde. Prvo Ivović iz peterca izjednačio, potom na minuti 13, odnosno smanjio na 7-6, potom na minuti 13 izjednačio i onda ta serija u nastavku u prvom produžetku Gojković 8-7, Sandor Sukno 8-8 i onda serija od 3-0 Zloković, Janović. Ovdje ste vidjeli za moment i Stanka Zlokovića, člana upravnog odbora, i evo još uvijek se čeka moment. Razumijem, naravno, malo je pokvarena svečanost utoliko što su navijači Juga, koji su u ogromnom broju bili na tribinama, očekivali pobjedu dubrovačkog tima, ali to je, znate, sport. Biće prilika, biće novih šansi, biće novih okršaja. U ovom momentu Jadran ima pravo, ima razloga i treba da slavi kao i njegovi navijači. Naravno, na drugoj strani, navijači Juga, oni najuporniji, skandiraju iz tribina Jug je šampion, to je njihovo pravo. Oni su podrška ovom dubrovačkom
ovom dubrovačkom klubu. Kako ipak ova svečanost malo kasni, ja ću vas sada pozdraviti. O tome rekoh već u narednim našim sportskim emisijama, Sportskoj suboti i CD Sportu. Doviđenja.